Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto garudan anak ta siya ron. Agkasarta nga rudan ah. Ay saan? Agsinataki din ah. Anya? Anyang agsinang ibagbagamat. Di nakman rabakan ni Tikasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasula kiti anak yun na nananit. Ngam apay nga asin sina anak mo tang. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun ana. Kan masikugan. Kasanulangan tiyag balin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Di pa nangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Saan na ka naragsakken kwa na nanang? Nagkupasen ti panagayat ko ken kwa na. Diyak mo mabalin na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day diya Roland. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ten ti anak mo. Makipakpakaasa kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amangaw awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaeng ti marigatan. saan na bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawiran nyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglula kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apa ijay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput ma. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinobyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mo lagayam ti ama to'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ra kabagays. Uy na. Kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manain. Naimbag ang orasyon na. Umayak man.
Nay, si kamo gayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak nana. Kumusta ti anak ko? Namak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga raw, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Namarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag pa lang iti balay, nana. Kabaula mo kayo na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kunti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Nasaya at ano kasta na ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karimday ta, Gandi na kami baybayan nga agin, Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Ruden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo itbaraw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan maam-am mo, nana. Kan kidawag ko ma, ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay ka, desisyon nyo day ta adwa Lakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa ay makaambo kayo. Baybay ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan ako rin tatitawan ko. Ubing kapay, iti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isabaybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamuka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalay me, taijayan ti pagnaidan nyo iti anak mo. Ay, saanan? Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamambo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain. Wine, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar kwa na. Nila Sharon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang adda pa'y lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod, kabagay, nadlaw ko magkiidi, nasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingput to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakil ta tiyan mo.
Lukmag mo na itawon no, anya. Sikog ko da ito'y nanang. Ha? No kasta, masikog ka? Wan nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayawn. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasinaakon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken ko ana. Apay, nagapa kayo aya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana nanang. Anya, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyom. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sinaakon ni Ronnie. Naumaakon kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabali na basta sinanaklatan nga awan na dagsa na rason Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkad-kadkad. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayatan? Anyat maaramidak ngay. Apay, anakadimadi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga ababay. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunaw. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa ngamen ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit den jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Likit diyang yaman, tada kumamang ikasarkan kwa na. Iti likodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulan na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang laadi mo lipatan ti pagrebang ti anak mo, Roland. Nang runak duanton ti anak ko. Sige nga ron, saan akong nagbayag? Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiinton mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akong ti anak ko, iji balay. Ay isa na mabalin Agdali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mo ta allowance ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen. Ay, data umanan ti mapasubo nga agaw-awer no kastoy laeng. Apay nga min ay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikogken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pag-awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan.
Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko, nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, nana. Ala, agin na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay, isaan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaidada Sharon, kan ni Asunta ayaya dagiti ubengkat. Nagit narakop da. Kakabayatan, tipan naturog da. Na, abayakas tatil ang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayanan na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing ka biit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti pa naging narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti pan naturog yaw. Ken, ti pa nangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik nga agpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko a lalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta. Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro kastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jack kayat. Jack umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Jack kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jack maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading ita, Sharon. Lukasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tempanawon da Sharon, ken tinobya na. Nagabang da, iti pag naudan da. Diyak ko mapalubusan dagiti apo ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwan na dya Sharon, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak, ha? Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Pamital ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, nga raw dagiti apo ko, no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo Agyaman day na. jay nga At asuntan. least, oray Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak.
Wen, honey. Kat di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uri kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa amis mo kanyak. Wen, honey. Kat sapay kumaa, tadinak to isuksukat ije abroad. Saan to apulos, hani? Si kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Da. Sambuan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na asunta ita, nana. Ah! Napanan na ka, day. Ay da, kapno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Ka na yun kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanday iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan nati papapanan na. Inal daw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay, akanayo narumuar. Jackpot chin day tananang. Naapal nga min dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, dakon ito dagiti anak mo ijay. Alaam tulaydan, into nagawid kan. Anya? Manang! Biyana! Manang! Biyana! Sana mo ni Asunta ti isasangpot ko ita. Iso sigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang Hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apaya kas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Ha? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayata kiti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo tikastoy kanya Kasunta. Pinagtalkan kay tikastawnay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay Asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jay lalaki. Lading ita,
natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Manang Biyana! Anya, nakadalos ka na nakaw. Wen tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayaan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw. Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga muyo. Ay, Wayne, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na imas sa sidaan. Tapno adda ipasangot tayo ti sanga ilita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing. Tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita. Adda kami nanakaw. Kadwak na espesyal asa nga ilita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anakaw, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Tay suti agbalinto amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anakaw. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay nga agluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ijay balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamot ti amo ko, ngam nagisang put mati ti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod, no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpet mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampatsya ka maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, man-mano te kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagais. Tamarik nakmoy nga ayayatan nak ni Glory. Di naktupanawan na jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legat, agpay sumay na nanang munton ni Glory. Ta ikasar ko ni Timabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat teja para kada kayo. Sumapul kayo iti sa bali. Tay bakbakit mo't angam siyak ti pilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan inubingan kan linnakayan kan niya ayat.
Bastagin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, saling. Ay! Di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputain sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, irwar. No di mo kaya tamabasa dagiti gamit mo, di yawid mo, ije balayo. Ha? Talaga, adi na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak taw. No kasapulan nga untak, aramida. Isukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti da ito abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saling, sana nasaya at tikas na nga aramidam. Ala, yunag mo na gitainwar mo ang gamit ni Glory. Iti niya aga po. Sali-sali lang di tao nag. Nagadumo nga mintinalan na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pulo a taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayta babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga ungtan. Di dapay kay kanan iti kwartayo. Dayta babae di meran rano di pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpatagkit ti dayta babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dejanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang dayja a Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlap ta? Baybay am ngaminhun. Tagdenden natan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jackpot yun nga ayatan na. Saleng. Niso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Ah, bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya ling. Tila'y bagbagamad. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Idan tulakit din na bakita kaon. Iso nga ron apikutin nyo, nana. Gargaryen nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na. No agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubing mat. Ay napasinsya ka na. Ngamjak maramid dayta. Iso nga ro na nagbakbakit ako na balasang. Tajak amo ti mang pikout. Kasta ka ti bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayan nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybay anjay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old Anya mo day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas a kita ay. umay na karukudan no madamdama saling. Isa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay, daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katwan tanay, agdandan na kami.
Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, baka abay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't ti asawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No batuluyan nyo ti kasar. Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat agawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duay jay balay. Makapadurmo nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklot dakit din. Kat gagangay na agin inayat da ka nga road. Sanda mga agbagay. Ay na, umadanin ti kasarda. Iso nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Adan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsik ang maawat na kantumot laeng ang may kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan na kanungay. Diyak nga rut amaw ka bagis. Iso madana ka nak. Uno, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, pang-aasim. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun ka bagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga ron. Ang manyat mabalin ko ngay. Nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagay. Tiyanak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apayan di ka mo't laagawin ay.
Agawid kami inton bigat, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne? Sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Nukasta? At dan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron. Urayag ti panagawid siya. Aday ta, nakaluto akon, Labs. Nasayaat mo't Labs. Taon daw ay kanong dasaling kang tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamuantan to no sumangput da, Labs. Tatang, ada kamin. Adadan, Labs. Sige. Aggaukan, Labs. Tenaklo katan tirinam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na. Di tantumat latlong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka, manutawan mo manong, kan lakay ka ka di abaro wano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya, sige, magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayon tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idian ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan itatatang. Ay ayatag tinobyo. Apay, di ka madanagan anak ka. Sigurado ang masapa ka ang mabalaw. Lakhayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory ano bilang lang. Masapa kami ang mabalo. Talaklakay kayo mga dayong ang isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo na ti agibalos kanyak. Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay ti nakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay ti nakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, saling. Wen, tatang. Sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Tainawat kumutan ta asawa yung. Wen awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita, nalpasan ti kasaryo. Yawid na kakadin ni Maxwell iti balayda. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang ije ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakaduan na. Dagi ja anak na Makipagnanaad kan kwa na dagi ja anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na gati anak kan apo ka. Ha? Ay, sumar kayo Maxwell. Ay, nagadumot gayam tinggar garit yung may. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni di pag-abangan may tatang. Ha? Dito'y kami nagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saling ti may papaniti na ita. Ni Saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya,
Sige, yung nagmipa ng iti kagawaan, may tata. Salay. Apay ngay, andito'y mo't balayan ti pagnaadan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. When atawang mga rod pag naagdanda, pinapanaw da idan iti pagababangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikada da dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga roda nakaw. Di asawak nga rod lang ti mabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti dahi ti abalay Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya. Manang! Biyak! Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto nga roden anak ta, Sharon. Agkasarta nga roden Ay saan? Agsinataki din Anya? Anya nga agsinang ibagbakamat. Di na man rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasula kiti anak yun na nananet. Ngam apay nga asin sina anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak ko paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Taawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin single mom. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasagana ni Roland na mangikasarkin ka, anak ko. Saan ka naragsak kan kwa na, nanang? Nagkupasan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak mo mabali na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y lang arudken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day di arulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ten ti anak mo. Makipagpakaasa kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. Di ada katulungam amangaw awer iti anak mo. Nanang. Imbes paraaw awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. Di si kamalaang ti marigatan. Saan na bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawiran nyo ti anak ko. Tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na.
At damat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput ma. Wen, talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw da panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga raw. Kastamot ti amaw ka bagays. Nagpakababae mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikog. No sinaan na mo lagayam ti amato'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ra ka ba guys? Uy na, kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi mo manayin. Naimbag nga orasyon na. Umayak man. Nay, si kamo gayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga raw, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Ay, kabaula mo kayo na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay, nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay, nasaya at ano kasta na ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta karim day ta, Gandi na kami baybayan nga agina. Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aglunan ka nga Ruden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbag nga orasyon, ana. Ay, kasta mo itbaraw. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan maamam mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay, desisyon nyo na ita adwa Mulakit na ita kap-kap na kanyon titunggal may sa makaambo kayo. Baybayampay man lata ka sa Ronnie. Di tapay la panunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Iso abay-bay ampay lata kasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka nagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, taagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalay me, taijayan ti pagnaidan nyo iti anak mo. Ay, saanan? Mabain na kiti balay nyo.
Dito'y kamilatan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man meten tinubyo jay anak mau. Wine kabagays. Naamamuna ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Ti pakiasawaan na ti kayat ko asawain. Wen, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kuana. Nila siya raon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at da pa'y lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dya tinaglabasan na. Wen nga rod kabagay nadlaw ko makidi anasingput na jay lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy, nanang. No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan, nanang? Tasinaakon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Ania, apay akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sinaakon ni Ronnie. Naumaakon kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabali na basta sinaanak latan nga awan na dagsan na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day Ronnie. Saan ka nga rodan nga ayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, anak ka di madi anaaramid ko ken ka ajak amo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Dang nga babae. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunaw. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ta napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Dikit diyang yaman, tada kumamang ikasarken ko na. Iti likodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulun na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang ti anak mo, Roland. Nang runa ka duanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak ko ngagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No, uman
Manugot ka, Sharon. Ala akon ti anak ko, iti balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka man kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga ay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikugkin ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugkin kan. Baliktad ka mait. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, ta umay kukiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon kan ni Asunta ayaya dagiti upengket. Nakinnarakop da. Kabayatan tipan naturog da. Na. Apayakas tatilang ada. Sharon! Agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam da kiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agriing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggagkoitay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik nga agpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kada ko ada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta. Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jack kayat. Jack umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Jack kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay.
Jak maawatan, wenno kanunungan dayta. Isu alading ita, Sharaw. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, kan tinubya na. Nagabang da, iti pag naidan da. Jak ko palubusan dagiti apukaw, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwon na dya siyaraw, ngam saan matgayam. Jak amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti ar-aramidon na iti biyag na? Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya! anak ko. Sigurado nga marabian Iso man ang asikapin dadya nga yung gawin. tipanutal Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, honey. nga raw dagiti apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Anak mo. Nagluko mo Agyaman na. day jay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apukaw. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey. Kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey. Kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, honey? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Na. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na asunta ita, nana. Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwa ta baka mapanday iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwa kat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagluko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Tunkwan na dadla ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayo narumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, intong nagawid kan. Anya? Saan nga amo ni Asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Sharon? Wan, Asunta. Apaya kasta tit suram. Masikog ka? Sino na ito, honey?
Sino di, Jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. No nakinayata kiti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo tikas to'y kanya kasunta. Pinagtalkan kay tikas taunay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Isungay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mawimpinsan day jaya lalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sa